Чуваш мифологиинче ылдынду, кемелду, погорду, віземшінже бұрынаган хватсем, перден умайжы візен сценаризіне адыл лершінже сувар этнопаркра курмабылдарына. Николай Балтаев юнержен веренегенезем унын элги дырғақ паллы скульптурзем, осталаны күлебезен пөжек теслігізіне қадірлене. Игі жамырық юнержен шәк хайла візембе тада ыты илемлі жезембе палаштарастылевбе, Чуваш терри музейінже курабу жылжы. Курав яде ытла да янравла, выл пызык калбышла ишсембе палашмасын есін дуйнать, улып шәрі. Экспозицире кетмен жерден пәді күлебезембе ыты хайлавзем. Візен мұнашлығы бехаге, улыплығы, шуғыштарыны жындемін. Екатерина Борзова Анастасия Зимина хызенешісенде чываш смақлығынде бұрнаган аваллығы себе шәнелле күрума шүрәштерма бұлдарына. Улуп шыры курава шамыр кшинцем дуневил, куш кередек, нажын десен тюрех курадын шаня вой, шаня курым. Тада кумбек куравзем, шыбақ шамыр ксене кызыкландырзайма бұлдарашы. Екатерина Борзова электрохиндень. Үгере сысталға ала елестесе виша аслы школ бдерне, темише курава худшынна. Анастасия Зимина республикари алышыстезен гильдень пайдашы. Волда хайлавесене первайхи худ кадартмаш. Анастасия Чуваш херымар, унра темише халық юне. Илем енне чуне дуртныбе, Шубашкарды культура искусства институтне вренме герсень, візем Николай Балтаев патнелекне. Үнерден денде Балтай мигуши от пабаларна республиканда вадевишле художнике шамрыксене тахша навал азатя занезен кулленхи пурнышын уйрылми байы булна, Чуваш халабезембе эпосызенде, смахлыхенде упранзаюлны сынарсене палла заилме врентне. Хашпазина хотемеле калаунландар, вол идлет, калабар занятинде институт разнет вот, а кильде если месвал. Козем килинде если, изе килесе, шанял gezem кадарца барасе. Варанде бұл зіне хамын әсембе палаштардым, хамын творчасы бадейбір. Вара прозюленде зінетін зейлдім ебе санаторий Чувашине симпозиума. Вара взем пирен Чуваш университетінде пірле, вуниге гун, пиде, войлы сем дұрыс. Адылешенде сувар этнопарк шулзерен аныланзақ пыныран, унды күлебесен шутне скульптурзен симпозиумне ергелесертерген Николай Балтаев хойде білмеш. Пызык маштырзенбе юнашар ішлесе, шамрыксем мифрилле сынарласа ылттынду, кемелду, похорду шине вырнаштарна вунжар келеткен пәчек вариант не осталасы әлгірне. Куравра шауынбегех графика шесемде бұр. Візене шируллы чваш ереші урла шәне сымақ каланы демеде булать. Халичень Чуваш был забурен, ялда бурна, анжахта халичень пельмень, мен деривал пызыка Чуваш культуре тенчи. Занятие зенче Николай Михайлович выбере пидину май пидикозакала юмаксем казактарда чемаксем казактартна вышен югерджиксем хейн набросаксем иксикисем кадартна вышен вот пирин казаклану волшиднзех пыча. Куравры хайлавзем яшкереме анжахмар, асла роры университетіне детелендердеш. Хойзем хыщын хойулы нудагансем бурри врендегене гнамар, уныштежісіне де савындарад. Конбек ішлегензем шарманда, Юлашке оғатыра чывашлық пайшлегензем зағау, выставка дырық, мене дырық сүренде италаштаран. Аржин двайманызе, хирарын туны еш, ол аржин көш парисе дваймайш. Онда биде шебіш алзем керлі. Шелбуленде бәйінге Чуваш хойын авалхи осхагыл мулне манны батанах. Шак күлебесем де хал чын білдерішне жухатса, келі журда елемлетмелі илердүлі ябала вырнеше шиден. Анжақ пурныш кустырме шаврага. Энерген упранзаюлны шак несілзен халалі, Иран хақ-сыр-хақлы тупра болсадыма бұлдары. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Никита Углев.